Pozdrav YouTube i dobrodošli u još jednu epizodu Lovre Levatića kanala. Danas snimamo još jednu drugu epizodu glavne obavijesti. Znači, danas snimamo ništa od igrica, ali ćemo obavijestiti da danas još se radi na serveru. Još samo jedan plugin trebamo za rankove, sve drugo je složeno. Hunger Games, jedna mapa je gotova, još moramo samo još jedan plugin za free items. Znači, još trebamo samo, kako da to kažem, objasnim. Još moram pozdraviti Mateu i Antea koji mi pomažu malo oko servera, dosta pomažu, znači jako puno. I radije bih htio da ima jako puno ljudi i da svi igrate na serveru jer bude jako puno rankova, puno svega, puno svećega i čega sve ne. Znači da, ovo su moje slike, to je znači od servera slike kad sam radili. Dvorac još u radnjoj i sve će drugo biti dobro. Da, ljudi, znači, server se otvara izgleda za 3 tjedna. Ovisi, počela inače škola i zato imam puno problema o tome, pa molim vas, budite strpljivi, pišite mi u komentare, ja ću se potruditi da bude što prije gotov server, nek mi pišite mi u komentare ko bi mi htio pomoć oko servera, onda da mi pomogne malo. I ljudi, hvala što ste poslušali ovaj video, vidimo se u sljedećem, pozdrav!